Zagreb, Stole, 2014. Spremni za rat, šta je? Predstavljam podzemlje, dvije strane rodbine, klošare, podrume, ulice, tamne hodnike. Stole skida bogove najbolje, neustrašive. Ali samo još jedno jer sam bez glasa ostao. Jučer sam imao prekričan i teren se otiću pola sata bez glasa. Ili on ću poslije da još pričam. Možemo poslije mi još nastaviti, samo da mogu odraditi, znaš. Volim ulicu kod curicu, pudlicu, motam frulicu, za kurvicu na pepicu, bubicu, puši lulicu, dudicu, čuvaj bundicu, za nereda stoku, banging crew, coming through, bijamo u roku, ilegalna zarada, teška rima stoleta, nabrijana je... Ekipa 80. Nije ovo, pa gle, htjeli smo napraviti, potaknuti novu ekipu, ima jako puno mladih repera, kojima fali jedan nit vodilja, u svih ovih godina malo se scena bila utišala i mi sad zajedničkim snagama ta jedna prva postava pokušava i novim albumima i puno novih koncerata i projektima pokušavamo vratiti žižu scene kakva je bila 90-ih kad smo bili poslije Amerike, po meni najjača, i strani reperi su rekli, svi su spominjali Hrvatsku kao jednu od jačih rap scena na svijetu. I mi smo sigurni da imamo perspektivu za to ponoviti, pod broj 1. I eto, nema ljepše stvari nego da se jedna ta generacija koja je započela praktički rap u Hrvatskoj okupi i s zajedničkim snagama pokuša to vratiti na jednu razinu gdje hrvatski rap praktički spada i gdje mu je mjesto. I evo, pokazalo se da je bio pun pogodak ova ekipa 90-ih. Sad ide nakon 15 godina poslije ljeta, slijedi Nered Stoka 2 napokon, najavljivali smo 100 puta, ali sad evo, zrelo je to, puno generacija odraslo na Spremni za rat i želimo, to smo dužni našim fanovima. Gledaj, prije svega radimo, Fili je rekao, evo prvi put da mi je gušt s tobom raditi. Imao sam neke probleme, svi imamo, ja sam puno padao, a padovi mi koriste za ponovo se uzdignut, borac sam, svaki ima životne neke bitke, prošao sam loše stvari neke, ali to je hvala dragom Bogu, kažem, iza mene. Bavim se onim što volim najviše i za što živim od kad sam klinac i dobio sam priliku svojih prijatelja koju sam možda prije mnogo puta pronevjerio i zato sam neizmjerno zahvalan na novoj ovoj prilici od strane svih njih. I nadam se da ću ovaj put opravdat ono što volim i što su mi ukazali povjerenje da mi još jednom vjeruju i da mogu s njima raditi. I zato se jako veselim da smo opet skupa i mislim da je ovo po svemu moja godina jer smo skupa krenuli u sve te nove projekte i došao sam na ono čemu težim mnogo godina, u principu sam sebi nisam dozvolio radi nekih gluposti svojih da radim i djelujem i živim ono što najbolje znam i umijem. Znači, novi album ide sad za 2 mjeseca za Aquarius Records pod nazivom ZG Gangsta. Biće, kako se zove, 15 pjesama. 6 sam ih već objavio unaprijed, čisto da vidim kako ljudi dišu i pokazalo se ko Sportiva 2, ekipa 90-ih. Ja za igru imam dara, za jedan, tak je krenula priča, za jedan lanac igra ona na sreću, to jest Automat klubova u Zagrebu. Oni su moji sponzori koji me prate i stvarno pokazale se pun pogodak sve te nove pjesme, Stara škola, Kreka. Ljudi su oduševljeni i veseli me da su prepoznali, malo su zreli tekstovi. Ostali smo jedini, usudio bi se reći, Vu i ja koji radimo onaj izvorni američki gangsta rap 90-ih. 90-ih, ona prva stara škola repa pravog. Sve otišlo u neke smjerove, ja sam ostao vjeran old schoolu. To me ispunjava i ne želim ni eksperimentirati, kažu zašto ne ideš u komercijal. Ima jako puno komercijale, raznih pravaca, novih klinaca koji furaju, možda su i gledaniji i slušaniji. Ali ja sam ostao vjeran gangsta repu, grad, kvart, ulica, imam svoju publiku, imam svoje ljude i mislim da je došla jedna nova generacija koja se hvata opet baš tog kvarta, grada, odrastanja uz ulicu, uz tu priču. Ja sam nešto prošao, pričam o stvarima koje sam prošao, a ne gledao na televiziji. Klinci se prepoznaju u meni i volio bi ovom prilikom, kažem, dragi Bog mi je dao priliku da pokušam šačicu klinaca usmjeriti na pravi put.
da im ukažem na štetnost nekih stvari i da ih pokušam usmjeriti uz glazbu, izražavanje i djelovanje, kreativno djelovanje, pisanja tekstova i rađenja ove muzike na ispravan put. Obitelj, Bog, trening, ljubav. Ništa drugo. Pa Nered Stoka 2 započeli smo sa Onyxima. Evo baš smo danas ja i Filip pričali, Filip i ja o jednom jakom gostovanju možda za moj album. Volio bi da uspije, ali neću ga najavljivati da se ne izjalovi, ali mislim sve je zdrava priča i mislim da u ovom trenutku i sponzori i ljudi i kapital prepoznaje naš rad i da mislim da ćemo iskopati varijantu da to realiziramo. Biće gostovanja naših domaćih repera, bit će ovo Vu i Bizo, bit će Nered na jednoj stvari i Sabica. Mislim da će biti Josipa Lisac. Napravio sam sad jednu navijačku, pošto ide nogometno prvenstvo sa Klapa Kampanel i Klapa Nostalgija. Dolazim iz kraja, o Hrvatskoj pjesma i to je to, ne znam, neće više baš biti ono. Original gangsta motherfucker. Misliš strani ili općenito? Pa gledaj, idoli, znaš šta, kroz određeni period su se idoli mijenjali, načini priče i gledanja, shvaćanja i poimanja mojeg repa. Krenulo je naravno, moja rep priča je krenula, ne bi vjerovao, sa Targetom što se tiče hrvatskog repa. Prvi put sam čuo na hrvatskom klubu Radija 1, oni su organizirali u Neboderu na trgu priču i ja sam bio doma, nisam mogao nažalost na taj freestyle open mic ići, natjecanje u freestylu je bilo, ne znam koje godine, Fili? 91. Peta. I ja sam čuo Targeta i ja sam znao, nisam 3 dana mogao ići u školu kako me oduševio hrvatski rep i ja sam znao da ću biti reper. I onda sam počeo repat. Od stranih imao sam razne, Public Enemy Give It Up je bila prelomnica. Na Targetov rep Public Enemy Give It Up, tu je moj prijelom. I uvijek tu stvar, to je jedan od mojih himna. Ali definitivno ja sam tip koji volim Nina, volim Činu Excela, Big Pana, to su i Fat Joe, to su moji ljudi. Basta me oduševio, ali Basta masakrira mikrofon. Ali ja opet držim se ove sve što sam nabrojao, i Činu Excel, i Big Pan, i ovo, oni su klasa koju ja furam i to su i po instrumentalima i po svema. Eminem prvi albumi je bio masterpiece, s vremenom se promijenio i više mi nije toliko drag koliko mi je bio drag u početku jer je bio vanserijski brutalan MC. Ja MC-e, repere dijelim na repere koji su brutalni i na one koji mogu odglumiti svoj tekst. Malo je glumaca za odglumiti rap komad, a Eminem je spada u tu kategoriju. Još uvijek spada, ali radi drugčiji način, više nije na beat 90-ih kad je počelo. Ali ima puno jakih aktera, nisam ih sve nabrojao, ali ovo su neki koje stvarno respektiram i volim. Ja ću uvijek furat pištolje, kriminal, gangsta, droga, ulica, ovo ono, neke stvari koje nas okružuju. Ali ja uvijek pokušam uz to, i ja to spominjem ne na način da ga ja živim, nego je to i pored tebe i ti znaš kriminalce i znaš ljude s dobrim autima, ja ne kažem da su to moji auti. To su auti ljudi koji ja poznam, koji meni naprave uslugu da ih da, ali to nas okružuje. I ta priča i gangsta i svaka generacija to proživi svojom pričom, nekom više, nekom manje. Ali ja uvijek pokušam staviti naglasak na štetnost nekih stvari. Sad što sam stariji, prošao sam drogu, prošao sam pakao, komuna, sranja, prošao sam svijeta s tim pričama, vidio sam stvari kakve ne možemo na filmu vidjeti. I onda ja to iz prve ruke ispričam, ali volim reći to nije dobro, jer droga ti uzme i ljubav, i obitelj, i pozitivu, i sve što voliš raditi. Znači, naglasak na to da neke stvari nisu ispravne. Ne to, meni je, ja kad se drogiram, recimo, ja ne djelujem, niti ne pišem, niti ne repam, ja sad svoj kreativni rad i ljubav prema glazbi zaustavljam. U principu umirem, sve moje dobre i ispravne karakteristike, osobine umiru sa početkom mojeg drogiranja. Uzmu mi sve on. Znači ja sam tip koji se zatvori i drogira se, ekstreman sam i to ništa. Ali hvala dragom Bogu, evo, ja bio sam godinu dana u Španjolskoj i to iza mene i naučio sam lijepo španjolski pričat.
napisao sam 3 albuma nova tamo, napisao sam i Nered Stoka sam završio, napisao sam ZG Gangsta i napisao sam, ne bi vjerovao, jedan album koji će se zvati Bog sa vjerske tematike, jer mislim, otišao sam malo u vjeru i u Boga, jer to me ispunilo i tu sam našao svoj izlaz iz ružnih i loših stvari. I mislim da sve ove godine on meni daje priliku i daje mi taj talent da djelujem i preživio sam puno stvari koje mnogi nisu preživjeli. Ja sam mu zahvalan i odlučio sam posvetiti njemu jedan album vjerske tematike sa poznatim imenima, ali to tek iza Nered Stoka 2. Evo, stavio bi naglasak na jednu stvar. Započinjem na svojoj fan stranici priču koja se zove 100 ZG Flow. Znači imam 10.000 ljudi na jednoj, 5 na drugoj. Svakim danom je po 500, 600, 700 do 1000 novih članova, stvarno raste ta brojka. I htio bi na taj 100 ZG Flow ići će svakog utorka kad je internet statistički najgledaniji, dati priliku novim reperima da se pokažu prvi dan na 10.000. Ali u mojoj kreaciji ja biram strani instrumental koji meni odgovara, koji ja volim, jer ja ću mu dati gangsta rap. Ali ću i birat njegovu najbolju rimu, znači da ga izrežiram, da ti svakom guš pogleda to, a ne da on izabere ovo pa da si propasti mogu. Ja 20 godina to radim i ja znam ko će šta dobro odrepat na šta. U krajnjem slučaju ja se veselim da čujem na dobar stali Keep Their Hands Ringing Dr. Dre, da neko baci dobru rimu. Neki klinac koji ima dobar tekst može. Jedan utorak ide nepoznati klinac ili klinci ili klinka, a drugi utorak ide poznati stari reper. Isto na strani poznati instrumental sa nekom novim tekstom. Znači utorak poznati, utorak nepoznati, utorak poznati, nepoznati. I tu s tim želim potaknuti nove na prijavljivanje, na pisanje, na rad, na izražavanje i dignu scenu na noge. Radit ću natječaj, novi producenti bacaju instrumentale, ljudi lajkaju, koji ima instrumental najviše lajkova, taj je pobjednik. Ja bacam vers, onda klinci bacaju vers i koji klinac ima najviše lajkova vers, taj ide sa mnom na album moj sa novim. Znači, da ljude uključiti u cijelu priču. Počeo sam proizvoditi ove 100 style majice i to se pokazao pun pogodak, svi kupuju majice i... Znači, Nered ima jednu vrhunsku firmu, otišao je malo u drugom smjeru svih ovih godina u marketing. Ima neki Daniels Media koja se bavi organiziranjem evenata, cijeli produkcijski tim i vrhunski surađuje sa najjačim firmama Hrvatske, ali svih ovih godina mu je ostala želja rađenja našeg albuma. I sad nakon 15 godina albuma moli me ajmo napraviti, a ja to želim, međutim on ima posla na svoju stranu, ja na svoju i teško nas je uskladiti. Ali ja čim završim, ja selim kod njega u firmu i dok ne završim album neću izaći iz njegove firme. On je otišao, malo je sazrio po pitanju. Meni se rade, ja sam napravio priču, da, izdali smo spot nakon 10 godina, jedva si dočekao. Ja sam osmislio turneju po zagrebačkim kvartovima. Znači utorak, srijeda, ponedjeljak idem po lokalima, bircevima i punim birceve. I to je meni slatka lova. Neredu se više ne radi male koncerte. Ja vikendom radim veće koncerte, preko tjedna radim manje gaže. A neki hoće velike dvorane i ovo ono. I mi jesmo sposobni to odraditi kad napravimo album. Ali ja ću uvijek raditi za ljude gangsta priču na jednoj nižoj razini. Prvo, hrvatski rap u odnosu na strani rap, produkcijski, on parira stranom, jer svi stranci od naših hrvatskih producenata kupuju instrumentale, znači produkcijski identično. Što se tiče izvođenja, imamo užasno kvalitetan jezik za rap, imamo kvalitetne repere, međutim manje je tržište i ne možemo parirati strancima. Svaki stranac, ja se sjećam, Big L je bio, Big L je OC u Zagrebu, mi smo repali, Big L je meni došao ko klincu i rekao na 100 jedinici, ja te ne razumijem, ali čujem da masakriraš mikrofon. Isto mi se ponovilo i sa dečkima iz Onyxa, kaže masakriraš. Znači, oni kuže da se radi o kvalitetnom repu, jer mi to radimo sa srcem i to dobro radimo. Ali mislim da ne možemo parirati. Njemački rep je tu puno više ljudi,
veća industrija, puno više sponzora, bogatija zemlja i koji put mi je žao da nismo odrasli i da se nismo rodili u jednoj Americi jer sam siguran da bi bili, evo te, di bi bili, rame uz rame svima . Međutim, zahvalan sam i na Hrvatskoj i na prilikama, mi smo se na kraju krajeva izborili jedini da smo u vrhu glazbene scene sa ostalim žanrovima glazbe, rame uz rame i svi nas poštuju, možda zato jer smo imali dobar tajming jer smo prvi to počeli, ali svih ovih godina nismo posustali i opravdali smo taj svoj status, rekao bi, ne mogu reći zvijezda, nego top izvođača. Eto.